Mına o yetti. Tuşa. Mına yetti tuğanlar. O ertemenden geldik. Koydun eti ayvay soda oldu tuğanlar. Ayvay işi köptüm. Ha. Kança som? 780 mi koydan? Pardon nasıl 780. 380 som ekan o. Supqa söktür. 990 som deydi. G'iriska mına. Alamidin bazarda ушундай mömө жемиш саткан жер бар билесиздер. Билбегендер болсо өтө чоң аңгар, арзан. Assalomu alaykum, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? 30 апрель 2026 Бишкек шаары Аламидин базарынан сиздерге азык-түлүктүн бааларын билип беребиз. Mömө жемиш биз менен болуп, видеого лайк басып, каналга катталып көрүп туруңуздар. Базарда кандай баалар? Анда чоо көрмөкчүбүз. Кеттик тугандар. Мынакей 750ден 800 сомдон экен уйдун эти тугандар. Үст асты менен 750-800 сомдон. Мына казылар. Канча экен чучук? 1000 сом килограмм. 1000 сом. Кандай шеже? Койдун эти канча? Бас. 600 сом кой. 370. 950 экен, 950. Эт бар экен ушул жерде. Бааларын көрсөтүп коюн, жазып коюптур. 800 сом фарш, 800, 900 сом, гүләш 930 экен. Сулпет. Мына 750 сом экен фарш, 950 сом. О, сулпет канча эле? 950ден сулпет. Муларчы, костями? Это 800. 800, мол 750, мол 800 сом экен. Мына еттин бааларын көрсөтүп бердик, колдон келишинче мына фарштар. 750, 850. Кандайсыз байке? Канча бул? 1000 сом, 700, 600 килограмм. 600. Толуктар экен, а? 500 сом. 500 сомдон экен, а? Рахмат. Толук. Тез даярдап атышат. Форелдер канчадан? Форель? Форель 620. 620 экен, форель. Мынакей базар Аламидин. Мынакей бул жакта шашлыктар канчадан экен? 270. 270 даяр шашлыктар, 270 даярлар. Форелдер 570. Форель бул жакта арзан экен го. 500 сомдон форелдер бар экен, кичинерээк. Ал чоңдору 570 экен. Мынакей тойбос мари дейт. Голен 280, 310, 320. Даяр маринад болду. Голендер 235 экен. Бедра 280 окорочкалар. 255 плечо дейт. Филе 270. Окорочка 230 сом. 300 сомдон бедра бар экен. Тойбостук. Мына. Мондай голендер 270 экен. Мына караңыздар. Мына жумурткалар эң чоң жумуртка 15 сом, 14 сом, 13 сом, 10 сомдон кичинекей жумурткалар. Жылтоктор 12 сомдон, 14 сомдон. Жумурткалар түшүп калды. Мына жумурткалар 100 сом, 14 сомдон экен эң кымбат. 130, 120, 11 сомдон 9 сом 50 тиын. 95 сомго 10. 230 сомдон экен кулпунайлар. 230, 350. 350 а? Түшүрүп бересизби? Түшүрүп бересизби байке? O mesleği var 250'den o. Кайсы? Мына о. Мына айдараак экен. Ушул ширинда местный. 250ден экен. Сонун экен ушул. Мына алмалар 130 сомдон. Мода 130 сом экен. Мына сонун майда-майдалар ширин болот. Чоңдор экен. Мынакей кулпунайда майда. Канчадан байке? 250 сом. 250 сомдон. Килограмм, э? Местныйбы? Чаллат. Мынакей бул жерде помидор 190 сом экен. Golden Porsche'nыкы экен. Porsche 170 сом экен.
Pomidor bu жерде 190 ekan. Badırang местный deydi. 120 so'm ekan. Bağları. Banan 180 so'm banan. Banan 180 so'm ekan. Onun tizilgeni gördüğünüzler bu tuğanlar kartoşkan. Jele ekan 55 so'mdan jele. Daha bir jele 50 so'm ekan. Paketni tizipti soldatday qilib. Piyaz qancha inim? 30 so'm piyaz. Buna servis. Oy tuğanlar. Servisin türü var gemende. Sarı servis, kızıl servis. Biroq iyisi yok da. Sorayın desem. Serviste 36 so'mdan deydi ejekebez. Buna 12 so'mdan ekan piyaz. Çoğun piyaz ekan. Buna 12 so'mdan. Alamidin bazarda ушундай мөмө жемиш саткан жер бар, билесиздер. Билбегендер болсо, өтө чоң аңгар, арзан. Бул жердечи баалар анча арзан. Мындай. Гүлдүн түрү бар экен го, гүлдүн түрү. Помидор канчадан? Мынакей. Көчөт. По 8? 8 сомдон, 8 сомдон экен. Есть вот такие вот большие, крупные, мясистые, есть красные. Вот По 5 ника? по 7 сом дам. 7 сомдон берет экен, Хороший помидор. Мынакей, көчөттүн түрлөрү. Аламидин базарда туугандар. Мията дейт. Дарбуздар бар экен. Помидорлар канчадан? Помидор есть немного по 6 сом. 6 сомдон экен, 8 парень. Капуста канчадан? Капуста также дам. Это хороший 7 сом. Белая качанка. Огурцы есть. Бадыран канча бадыран? 20. Это короткий, самоопыляющий. Есть длинный китайский. Базар. Достор, чоң помидорлор. Элдер да алып атышат. Бааларын бираз билип берели эми. Мынакта тизип коюп туруп помидор. Посчитаем. Огурцы. Капуста канчадан? Капуста 8 сом. Бадыраңчы? Программ 20 сом. 20 сом экен. Бадыран кымбат экен көчөт. Капуста есть ранее, есть средняя, есть поздняя. Сейчас цветная, брокколи тоже есть. Брокколи да бар экен. Вот. Мынакей. Көчөттөр. Туугандар. Көчөт базар могу. Картошка аннайымдай саткан жерде кулпунайлар бар экен мынакей. Мындай помидорлор бар экен. Помидор көп экен. Негизи мен кадой помидорго дейм.